Gaj, došli smo u Novi Beograd. Blizu nam je Ikej, a i mene ipak zanimu Kinezi. Izvinite, paja sam. Aj, vidite kao sam lijepi šišake našla dok sam vam pisala. Ovo šetaj se zove Kad nasam. Hajmo. Ja sam se piješ oko besve. Gaj, vidite ovo smeše. To sve mi trebamo da osustimo. Treba gad da ne bude da ima puno nekih stvari. A sad sam da uzmemo da vidimo. Ovdje ima jedan bez gane. Samo ima oba. Evo vidite. A ove i opatice za mase. Imaju kao ovi obični. Imaju kao ove neke bezajce. Evo sad da vam pokažem. Evo vidite. Ove su da kupim. Ogledase moje. Kaži mi na svetu koje naći kao. Ovo su jedne statina gleda koje nastavite da bijete. Kuskate, oni se da se poljube. Ogledajte ovo. Gaj, je se bio mnogo vetar. Ja sam otišla u detu. A sad idem da igram igrice. Ovo su piskajce. Zato ćete da vidite kako se to igra. Pobjedila sam u igrici. A sad idemo ovdje da igračke. Uzeli su ovi sad zapajno igrice. I dosta sam igrate jer sad idem u kući. A kad se pobudi mogu da otvaram ovo. Zapratite moj kanal Ines Patki na YouTube. Sad gajim!